yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Ni
Hele ka Mpfilu-mpfilu Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla mi ri na van'wina the one and only Mpfilu-mpfilu Makamu ni nga ni ku hi n'wina vinyi va channel leyiwani mina no va mutirhi ni presenter ni producer aka khampani ya n'wina ya Mpfilu-mpfilu Makamu channel. Emadyambyini ya siku ra namuntlha ni lava ku mi tivisa leswaku ri album ya HIV Makhense page 8 leyi nga thyiwa ku Mpfilu-mpfilu yi le ndleleni i album ya kahle swinene leyi wethaku ku vanhu va tikumela yona. Sorry ku swi vula hi nexe mara ku ta vula mani loko mi n'winyi wa swona ni nga swi vulangi ku ri i album ya kahle. Ni dyondzi ka tikapa ku u fanele ku ti themendhela loko u endli xilo a ni ri munhu wo nyumanyuma. I album leyi nga na 10 wa tinsimu. Reason ya ku yi va yi ri na 10 wa tinsimu i timhaka ta ku mina loko ni endla music okay ni endla album ni endla 8 minutes. Album ya mi faneke yi tlanga 8 minutes. Hiyo reason leyi endlaku ku mi kuma ku yin'wana album yi na 14 wa tinsimu, yin'wana album yi na 13 wa tinsimu, yin'wana album yi na 12. Liya ya ku hetelela ya Mpfilu Makamu page 14 ya Jesi ra ximumu a yi ri na 11 wa tinsimu. Se swi va kha swi vangiwa hi mhaka ku ni va ni reach 8 minutes hi nhlayo liya mi yi vonaka. So loko ti ri 14 swi komba ku tinsimu ta ku a ti khomi ngopfu kumbe maku a ti endla 8 minutes ti ri 14. So loko sweswi ti vuya ka 10 swi komba ku ti endla 8 minutes ti ri 10 ti tlanga nkarhi wo ringana na letiya ta 14 mara tona ti ri 10. So mi nga chavi ku swilo hunguta ivi ku ta sala gebe loko ku hela track 10 ku sala ku 4 a hi swona sweswo. Yi ta tlanga 80 minutes na tona ti ri 10 tinsimu letiya. Playlist ya kona a ni khomangi mara onge na yi tiva hi nhloko. Track 1 i rinsimu leri nga thyiwa ku Kwakwa ra sekwa. Kwakwa ra sekwa i slow beat hi xo xi nga ta pfula xitikisi. Vito ra rinsimu veri i Kwakwa ra sekwa. Ni kombela ku twa ku ri vulavula hi yini Kwakwa ra sekwa miya ti yingiselela hi n'wexe loko se mi kuma album. A ni lavi ngopfu yi huma moya or mi swi tiva ku ku la ku endleka yini mi nga se pfumeleliwa leswaku mi swi twa hi n'wexe. Mara track 1 i Kwakwa ra sekwa i rinsimu leri ka rona ni nga feature Majojo na Bodze. Va kona Majojo na Bodze aka rinsimu rero. And then track 2 a swi talangi loko ni advertise album. Okay hayi ku a swi talangi a swi se tshama swi endleka loko ni advertise album ni advertise hi okay swi endlekini ka ringtone ya gospel. Loko ni endla leswo a ni susa la a ni veka la a ni teka la a ni yisa leyi. Mara a swi talangi ku ri loko ni advertise album ni advertise hi title track. Ni no believe ku hi mhaka ku hi yo n'winyi wa album yi thyiwini vanhu va tala ku twa ku why ko va yo title track. So a swi talangi ni advertise ni va ni kha ni byela ku vanhu va ta yi yingisa anyway. Mara this year hi advertise yona hi liya ya ku huma hi 18 aka vutomi bya mina. Se vanhu va yi thyi ku hi yo huma hi 18 ni sure ku nga vhe ku va ku ri nickname loko a ku ri munhu a hi to a vhe a ri pfumela vito rero ra huma hi 18. Mara vito ra rinsimu i Mpfilu-mpfilu a ku ri pain yo aka. So ni swi twa ku a swi na a swi wow se ivi ni ri cinca se ri va Mpfilu-mpfilu hi loko se ni ta decide ku ri va title track. So hi rona title track hi leri ra ku huma hi 18 aka vutomi bya mina u nga leli hi mhaka ku swi dya nkarhi. Na rona ku ri vulavula yini mi ta mi ya titwela loko mi kha mi ri yingisela i track 2. Track 3 i rinsimu rin'wanyana ri nga thyiwa ku Njhini kulu. Njhini kulu na rona hi leri hi nga ri humesa hi endlanyana advert hi rona a hi tisinyile. Ntwi din'wana hlangana doka malamule duka botsoli khese tisinyile ta timbirhi vanhu va ka hina sinyile swi vula xixin'we. So swilo loko za swi va swi ri swimbirhi hamba ko va ku ri ti full track swa ku ni ti humesini a hi nga ta vula ku i ti single timbirhi. Swa biha sweswo a hi dyondzeni xilungu hi nga yi ku swi tolovelekile.
swi tolovelekini for the who, for the what. Se ai endleni sweswo swa ku hi landzelela the way xilungu xi vurisa ku xi vula swona. Ni khensi performance ya Magelangandle, ni kombela ku tlhela ni swi vula peta Magelangandle hi khensini swinene performance ya n'wina a yi ri ya xiyimo xa le henhla. Hi swin'wana swa swilo leswi hi kuriselaka channel ya hina ya J1 Makamu tinqambi kuloni ku tirhisana na tinqambi kuloni. Okay, ana ha mi byela ku ri Njhini kulu i track 3 na yona hi humese clip ya yona ya ku tlanga 30 seconds liya ya ku lowadi nhloko i wa mina. Hlavelelani sweswo swa ku taniya i ri nsimu leriya vanhu va nge te ni nga ha ti endli leta to taniya leta ta ku ti themendela. So i tinsimu teta ta ku ti themendela a mi te hi nga ha ti endli, a swi endli ku hi nga ha ti endli hi mhaka ya ku se ku ta nga ha ri ta mina. Se letiya to taniya ra boha rin'we ra ku ri kota ku va ri kha ri hlamusela ku album leyi nga humesiwa sweswi yi na yini, ri tlhela ri tatisa xikimi. A ni munhu wa heleliwa se a ni ta ni benign phela loko mu ku ni nga bi leta to taniya a ni ta ni benign ivi hi va hi susi rona. And then ku na track 4 i strike xa magwala. Strike xa magwala na yona i slow beat, a yi tlanga 15 minutes mara ni boheke ku ya ni ya yi kopfolela loko se ni kuma ku letin'wanyana tinsimu a ta ha ringani. Ku na rin'wana ni nga ri cukumeta rinsimu kumbexana ri nga tlhela ri vuya siku rin'wanyana a ri vulavula hi mhaka ya ku vanhu va ri 4 va yi va ya khoma nkuzi. Ri vulavula hi ku twanana kahle kahle, va yi va ya khoma nkuzi a kun'wanyana. Se hikuva va nga twanani 2 a yi yima swin'we, 2 leyin'wanyana a yi yima swin'we. Se va twanana ku lava va 2 a hi rhumi lava swakudya, ivi laha ti nga rhumiwa swakudya ti ri 2 ti ku a hi va cheleli poison vanhu lava hi ta sa hi phaka na mali liya ku yi ta hi ringana. Ene ku ri ku mali a ti yi rhobi kahle ti tlhela ti nga kumiwi. Se leta ti 2 ti nga sala le ndlwini ti sa ti ku lava loko va vuya na swakudya hi mfumo ha va duvula ku endlela ku mali leyi ta kota ku hi ringana kahle hi ri 2. Ivi laha byi fika byi chela poison, loko byi vuya va hi sala va fika va byi duvula byi fa va teka swakudya va dya ku va ta kota ku phakana mali va xurhini ivi va dlayiwa hi poison. Se va fa va ri 4 va siya mali liya va ri 4 se mali yi sele ku ri vito ra rona ri nsimu ku mali yi sele. Se a ra ha xi kumangi xikimi hi mhaka ya ku tinsimu letin'wana a ti lehi ngopfu se swi boha ku ro ri nga ngheni. Se miehleketo yin'wanyana yi kumbexana ni ri nghenisa ka online ri kumeka ka ti-online stores ntsena, mara ni vuya ni realize ku ni supportiwa ngopfu mina ka site ra mina ni vulavulela hi Siphiwe Makamu na HIV Makhense na Majojo. Hi supportiwa ngopfu hi vanhu lava xavaka hard copy, so swi nga antswa ku va va na tinsimu to tala ku tlula lava va nga online. Se ni boheke ku ri veka a tlhelo rinsimu rero. Mi nga ha tshuka mi ri twini siku rin'wanyana loko no heleliwa ni ri vuyisa, mara ni xoko a na ha ri lavi, that's why ni ri hlamuseli na laha amoyeni ku a ri vulavula yini. Track 5 i handbag. Ni vurini ku strike xa magwala i slow beat, loko ri a ni nga vulangisini le ku vuleni i slow beat. Track 5 i handbag. Handbag na rona yi ri nsimu ra ku advisa vavanuna ku va khoma njhani vavasati va vona. Swo tala mi ta swi twa kwalaha rinsin'wini. Ntuva vo tala loko se ku huma list liya va ku handbag swo boha ku chingeliwa vavasati, a ri chingeli vavasati. Track 6 Sathani i xivandzani. Sathani i xivandzani. Okay, leri ni nga sungula hi rona ni ku track 1 ra Kwakwa ra sekwa i xitori, ri hlamusela xitori a ko va ri nsimu ra ku ri communicate na n'wina ri hlamusela xitori. Strike xa magwala naxo i xitori leswi va nge i storytelling, ri fana no vo Jesi ra ximumu a ku hlamuseliwa xitori, vo gome ra mbiwu a ku hlamuseliwa xitori, vo leriya ra ku hambi no vekela bikiri mata chela swo fingenela na ro a ku ri xitori, va leriya ra ku tsemakanya nambu a ku ri xitori. Se na Kwakwa ra sekwa, strike xa magwala, Sathani i xivandzani i xitori.
mara Sathani i xivandzani difference ya kona i ku le makumu xi tlhe xi vula ku xi dyondzisa yini se letiya tin'wana a ti vuli munhu o ti decidela hi yexe ku ri nga va kha ri dyondzisa yini. Track 7 Mativula ku sala vanhu vo tala va twa onge ka track 7 ni vekela rinsimu leri va ku khariba ka album that's why van'wana va ta ku track 7 xi ta ku dlaya minkarhi yo tala swi va swo kotlanisa ri khariba mara a hi yo reason leyi endlaku ku okay hayi ku ri khariba ri karhi ri duma ri rhandziwa hi vanhu swo raba ni twa swi endlisa swin'wanyana loko ku vula n'winyi wa rona se lexi endlaku ku rinsimu ra track 7 ni ri tekela nhlokweni i mhaka ya ku hi laha ni ti byela ku ni vekela ku rinsimu leri va ku ri emotional ka mina hayi ka vayingiseri ka mina that's why ku na vo wanuna na mfana ku na vo Dyondzo Xithlangu ku na lera ra ku ni kombela valala vantshwa genge yaliya ma ti tivetela vo genge ya ndlala vo wanuna na mfana ka ku ni hlayini liya ya ti popcorn a ku ri ti track 7 hi leti va ku ti ri emotional a hi leti va ku khatiba hi leti va ku ti ri emotional aka n'winyi wa album ku nga mina so ni teka ni yi veka aka track 7 so munhu a nga ku why leti ti nga vangi track 7 a kha vula dya ku Mpfilu-mpfilu a di emotional hiyo reason ya kona and then swi komba ku ka mina Mativula ku sala i emotional and then track 8 i roboto yi pfarini rinsimu leri ri slow nyana mara I slow beat mara ri slow nyana or i slow beat mara I slow beat ku ve sure and then track 9 i had to get rin'wana ra leri a ti tlanga 15 minutes ni yo famba ni kha ni kovolela ku endlela ku ri za ri vuya ka timinutes leti ri nga sala ri na tona to ringana voma 9 to 10 wa timinutes so I had to get ro va na vito ra xilungu mara ri yimbeleriwa hi Xichangani mi ta switwa ku ri vulavula yini loko se mi ti kumele album ya n'wina or mi downloadini. Track 10 i rinsimu leri venge hambambambambana hambambambambiwa hayi hambambambambiwa i rinsimu leri ri na ro ri vulavula ku hi swe le mindyangwini ku swe le mindyangwini swi endli yini ni kombela mi ti kumela album ya kona mi ta kota ku swi twisisa ku ri humelela yini ku na swilo leswi swi nga swintshwa a swi nga ri kona ka ti-album leti tin'wanyana ta khale ku na leswi a swi ri kona ka leti ta khale swi nga hatli swi vuya na ku album yi ta huma rini and then i vo mani va nga yi sponsora na vanhu lava nga hoxiwa vantshwa ni ta vuya ni mi byela vona loko hi vuya a breaking inkomu. Juwas on the beats. Nenes Bake and Treats yi ku tisela khekhe ra milorho ya wena enyangweni wa yindlo wa nga twa hi ku bakela ti-cakes, scones, muffins na ti-biscuits hi kumeka eka Mativula eSalani seke hi kumeka eka WhatsApp number ya 081 476 6475 ndzi te Nenes Bake and Treats we serve with love. Muyingiseri
eka madyambu ya siku ra namuntlha ni ku dyondzisa swilo swa nkoka hi tiko ra Afrika-Dzonga na nkoka wa tiko ra Afrika-Dzonga eka matiko ya misava. Xana a swi tiva leswaku vuhandzuri byo sungula bya mbilu eka matiko ya misava byi endliwe etikweni ra Afrika-Dzonga exifundzeninkulu xa Western Cape eka dorobankulu ra Cape Town ke la ntlawa wa vaongori lowu a wu rhangeriwile hi Christian Bernard wo endla vuhandzuri bya mbilu byo sungula eka misava hinkwayo a ku ri ti 3 ta December hi lembe ra 1967. Ku kondza ya hlangana nakambe eka xiphemu lexi nga ta landzela xa Tiva Afrika ya wena, vito ndzi Theo Mafuyeka, muhumelerisi ka hari Mpfilu Makamu, cameraman ya hina eka madyambu ya siku ra namuntlha a ku ri Thapelo fana ka Mativula ra ha perile. Mingojiwani wa mina lowa tinhloko yi wa mina hlavelelane hi vuyisa sweswo emavhengeleni eka Mpfilu Makamu channel ya n'wina leyi nga number 1 misava hinkwayo. Kombela mi subscriber hi le ku xoteni hi ti-subscribers to tala ngopfu ene lexi hlamarisaka vanhu lava va vonaka va ha tele ku tlula lava vonaka va nga subscribanga, va ha tele ku tlula lava vonaka va subscribile. Se a ni tivi ku ri reason leyi mi hlwerisaka ku mi subscriber i yini, mara no believe ku a mi swi tivi ku tlikiwa kwihi. Mi tlika laha ka xilexa xa red xi nga tsariwa ku subscribe, loko mi xi tlika xi ta cinca xi suka ka subscribe xi ku subscribe day xi faka na dile makumu. Mi tlhela mi bana xitlokwana ku ri loko ni uploada swilo mi hatla ku swi vona. Album ya mina yi ta huma hi October swa endleka ku va ku ri xikarhi ka October, swa endleka ku va ku ri maheteleleni ya October. Sweswo swa ha ri emavokweni ya mina, swi le emavokweni ya lava va ni humeselaku yona. Ni langi hi n'hweti ya October hi mhaka ku vanhu vo tala va ni advise ku ni nga ha humesi loko Majojo a ha ku humesa, se van'wana va ku ni nga ha humesi hi December. Se a ni boheka ku langa yin'wanyana n'hweti kwala a xikarhi nyana leyi nga kule na album ya Majojo yi tlhela va kule na December. That's why ni langi hi October, a hi mhaka ya ku ni wa October a ku ri mhaka ya ku tsutsuma hala ku nga na Majojo. So album ya mina yi ta kumeka ka ti-online stores. Sweswi ni lava ku humesa lera ra ku loko vo ni humesa hi ti 15 ta October, no nyika xikombiso, loko vo ni humesa hi ti 15 ta October ni lava ku yi vheta ne le ka ti-online stores yi kumeka hi ti 15 ta October, ku nga ha vi leswa swa ku kona yi salela ndzhaku hi mhaka ku leswi a hi ku ignora swona swa endleka hambi sali hi humesela andhaku. So sweswiwani ti ta huma xikan'we laha yi nga ta va yi kha yi kumeka ka ti-online stores hinkwato, and then yi ta tlhela yi kumeka na le ka va ri i yini lexiwani, ne le ka YouTube channel ya leyi mi nga ku hi voneni sweswiwani ya Mpfilu Makamu. Album yi ta va yi ri kona siku reri yi nga ta huma hi rona, yi ta vheta yi va yi humile le ka YouTube channel, yi ta va yi kha yi kumeka. So n'wina mi tihlanganisaku ngopfu na mina hi le ka YouTube channel, mi ta yi kuma na le ka YouTube channel ya mina, yi ta va yi ri kona. And then yi ta va yi kha yi kumeka nakambe ya hard copy kumbexani CD, swa ti-CD swo boha, because na ha ri wun'wana wa vanhu lava va xaveliwaku ngopfu ti-CD. Hambileswi vanhu a timovheni ta vo tala ti nga ha tlangiki ti-CD, mara va ha xava va ku no xavela ku support-a ku ntsena mali ya kona ni va ni yi nyikiwe straight, ni nga rhangangi ya nghena hi le ka ti-online stores ya jika vo USA yi za yi vuya yi wela malwandle yi nga ha fikangi ka mina. So album yi ta huma xikan'we YouTube channel, ti-online stores. YouTube channel na ti-online stores swi hambana hi mhaka ya ku loko u ti rhumela ka ti-online stores va tlhela va ku hoxela na to ka YouTube. Se mi a ni swi lavi ku tiva ti ri ka YouTube, mara ku ri ku tiva ti ri ta vona, se ni la ti hoxela hi nexe hi mhaka ku ni na yona YouTube channel. Se ti ta va ti ri kona aka YouTube channel, ti ta va ti ri kona ka ti-online stores, ti-CD na tona ti ta va ti ri kona. And then ku na vanhu lava nga ni pfuna swinene ku ri ni kota ku tikuma ni kha ni humelerisa tinyiko ta mina.
hi ku humesa album ya mina leya sweswi ya HIV Makhense page 8 Mpfilu-mpfilu leyi nga na 10 wa tinsimu. Vanhu lava va nga ni pfuna, okay, before ni vulavula hi vanhu lava va nga ni pfuna, ni kombela u rhanga ni vulavula hi vanhu lava ni nga tirha na vona aka album liya. Ku na Majojo ni tirhi na yena aka album liya, a tirha sweswi a swi tirhaku malembe na malembe swa ku ni n'wi feature a nghenelela laha na laha a sasekisa. And then ku va na nsovo mafumi loyi ve nge i Bodze, u kona aka album leyi a kha a nghena laha na lahaya a endla leswi a swi endlaku malembe na malembe a sasekisa. So i vanhu lava ni nga tirha na vona va ri 2, leswi vulaku ku hi tirhi hi ri 3 album liya. And then xin'wana xintshwa a ni te ni ta vulavula hi swilo leswi nga swintshwa ni nge se ya ka lava va nga ni pfuna ka album leyiwani i swivuriso. Ni endli ku ni tatanyana swivuriso. Ku na ngoma yin'wanyana liya ya ku role model yi fika kun'wanyana yi ku Xitsonga lexi na dlaya no ka ni nga rhandzi Themo a ngomeni. Swa mathemo ni boriwa hi leswiya swa munhu a ni fonela a ku swi vula yini leswiya swo, se ni va swi tlula hi loko a ni nga ha swi yimbelelisangi leswiya ni lo vula leswi ni nga ta n'wi hlamusela swo a fonini. That's why ni nga swi rhandzi leswiya swa ku ni vulavula swa swivulavulela na swivuriso, mara sweswi swi yo hontlo aka leyi album. Ni na reason ya ku why ni swi pakisi sweswo, ni kombela ku ni ta yi nyika loko album yi humini ku why a ni tata swivuriso. And then message wu kona as usual, na yimbelela sweswo swa ku tlhometela marito ma ku hiya maleha, leswi van'wanyana khale va nga tshama va advise ku loko u lava ku swihlangi swi famba kha swi yimbelela tinghoma ta wena la patwini u nga tati marito, vula rito rin'we yi za yi hela, swi endla ku n'wana a hatla yi khoma. Se ni swi twa ku a swi fambelani na mina, ni khensa xikwembu ku va wini lava nga ni byela leswiwani. So loko a ni lo swi landzelela kumbe u nge heli swin'we ku halaya. Okay, ni vurini ku ku na tinsimu tinharhu leti ku nga storytelling leri ku nga Kwakwa ra sekwa strike xa magwala na Sathani i xivandzani. Then ku va ku ri na vanhu lava nga ni pfuna, ku ni pfuna ni vula ku ni sponsora, ku ni sponsora ni vula ku ni nyika timali. Hayi ku sponsora leswiya swa ku mi bini i Mativula i Simon Mativula va tshama aka Mbalati. Simon Mativula i khale va kha va ni pfuna ku ni humelelisa tinsimu ta mina hi ku ni pfuna hi site ra swa timali. A va bohiwi nchumu ene a va vuyeliwi nchumu loko va kha va ni pfuna, ene a no va ni kha ni va promota ka nchumu, a vo va kha va ni khensa ka nchumu. Vo ni pfuna hi ku vona ku ni homeboy, hi kuli swin'we, hi dyondzi xikolo xin'we. And then va twa swi fanerile ku hi mhaka ku ni kota leswi vo va nga swi kotiki va humesa mali ya vona va nyiketa yona ku ntirho wa mina wa ku yimbelela wu ya mahlweni. So Mathebula a khensa swinene vukona bya n'wina, ho tshemba ku xikombo xi ta hi pfuna na loko siku rin'wana mo tshuka mi nga ha vi na mali a laha mfevha hi mhaka ku vanhu vo tala loko se munhu a nga ha ri na mali hi tala ku ka hi nga ha n'wi fevi hambi a hi pfunini. So ho tshemba ku hina xikombo xi ta hi pfuna hi nga va jikeli na loko swilo swo tshika swi va jikelini. Musah Chabalala i un'wana wa ka Ndengeza, Musah Chabalala i un'wana wa vanhu lava va ni pfunapfunaka swinene. A va se tshama va ni pfuna ka album na yin'we loko ni faneke ni yi humesa, mara va ni pfuna ka swo talo swa ku tlula album. Va ni pfuna ka swilo swo tala swinene, swo tala ngopfu. Musah Chabalala va ni pfuna tanihi munghana, va ni pfuna tanihi makwenu, va ni pfuna tanihi fan.
mara va ni endlela swilo swa ku tala ngopfu se lembe leri va ku ni lava ku ni tlhela ni hoxa xandla na le ka leswa album se swi nyanya ku tala leswi va ni pfunaka hi swona se un'wana wa lava va nga ni pfuna ku ni humesela album ma swi twa ku no humeseriwa van'we mi kombela ku pfuniwa ka mina ku ni mi humelerisa na mina humelerisiwa hi van'wanyana se a hi endleni Mativula a va ku ri na leswi a va ku Mativula khale a bolweni swa ku n'wana na un'wana u yima ri yexe na mina ni va na hala va ku pfuniwa ni va ni kha ni nga mi tongeli ni va ni nga ri na mali so Musah Chabalala hi van'wanyana va lava va nga ni pfuna swinene ku ri album leyiwani yi tikuma yi kha yi ya a vanhwini Mchavi a khensa swinene vukona bya n'wina a kha byi vona and a kha byi notice that's why hi ta mi khensa amahlweni ka vanhu i mhaka ku leswi mi swi endlaka swi va swi ri na nkoka swinene and then hi ya ka munhu wa vunharhu i Thembani Khosa. Thembani Khosa hi dyondzisiwe xikolo a primary nxoko hi hambani loko hi fika high school hi mhaka ku se loko mi fika high school ku na leswiya swa ku loyi u dyondza ti-comments loyi u dyondza physics loyi u dyondza history se hi lahlekelani kwalaha a ni swi tivi ku yo a yi dyondza yini se mara loko se hi ta kotlana a na ha swi tivi ku hambi 2019 hambi ndaka lembe leri nga hela hambi lembe leri nga hela mara u nga ku ndaka lembe leri nga hela hikuva a wu nge se va na swa ti-covid se hinkwayo ni lava ku xava music wa n'wina hinkwawo kusukela ka volume 1 mi ni byela ku i mani muni and then yi xava ti-album letiya se loko yi xavini ya yingisela yi swi twa ku hayi man ni boheka ku n'wi pfuna mi yingisa leyiwani la a tsandzeka kona se va ni vutisa va ku mi tikeliwa kwihi na ivi ni va byela se ivi va ni pfuna so ti-album ta mina leti ta recent ni sponsoriwa hi vona lava nga ni pfuna ku ti humesa se na sweswi va ku na ya mahlweni na wena na ku phusha se Khosa a khensa swinene ku va mi kha mi phusha a mi bohiwi nchumu ene va tele vanhu lava va nga na mali ku tlula n'wina kule va nga swi hleketiki no ku na mina van'wani va swi hleketaka mara va twa swi nga ri na nkoka ku va ni pfuna va ri na swo antswa ku tlula n'wina mara n'wina mi sacrifice leswa swintsongo mi nga na swona mi ku mi fela ku swilo leswi humelela na khensa swinene i swa nkoka sweswo Ethas Makamu i buti wa mina va ka Mtititi vo a Alteni vo ngo lo decide va ku n'wana mani va ni byela na ha humesa album liya ya Jesi ra ximumu va ku ya CIC Makamu va ku leyi nga ta album ni kombela ku ni va part ya vanhu lava va nga ta yi humesa ku na ntsengo lowu ni nga ta wu tisa wu nga ta pfuneta ku ri album yi huma ivi se va ti nyiketela ivi loko se ni ya va fonela ku se album se ya huma se ni kuma ku a va cincangi mihleketo hikuva vanhu vo tala va swi ba leswaso va hi tshembisa swilo mara loko swi fika u kuma ku va cinci mihleketo se na khensa swinene boti xilawuli swa kala ku vanhu va ka n'wina like ka n'wina ni vula ku va ka Makamu va decide ku a n'wi phusha a kurisa xivongo that's why loko va ni byela vete ni la ta phusha wena na Oscar ku endlela ku ri appreciate ntirho lowu mi nga ku endleni wa ku kurisa xivongo however ni twa ku nga ku ku na moya nyana wo karhi wu nga ku pomperiweni hi side ra hala ka Oscar Makamu ku mina n'wuzonda ni ri u ni yivela tinsimu se ivi na vona se va va na rufafanyana leriya ra ku hi mpela na vazonda ene ku ruku vo va swi tiva ku vanhu va zonda se sometimes vanhu va na sweswiya swa ku loko va swi vona ku la u nga ku ta suka xo suka va ya va hangalasa ku xi nga vi kona se ni hleketa ku mina na Mfowethu ku na vanhu lava nga ku hi hangalaseni lava va ta endla ku vanghana va yena va fika va la ku hi divide ku ri ku lowu ho khomana a ku ta va ku ri ku vuyeriwa aka vanhu va ka Thwala va ka Xilawuli va ka Makamu na boxa ntiyiso ku za ni ri hava vanghana munhu wo hetelela loyi a nga pfuneta ku ri album leyi yi tikuma yi humini
i xilondamali xilondamali va tshama va ri kona ma swi tiva kusukela lima amasunguleni so a ni nge ze ni entertainer ngopfu ya vona ku i munhu loyi mu n'wi tivaka un'wana na un'wana wa swi tiva nxoko na loko ni lova mi nge ze mi lwetana ka rito hi vanghana mi ta lwetana ka leswin'wanyana mara laha mi vhe mi swi tivaka ku ya tshama mani so xilondamali ha ri swin'we va ha ri ku ni phuxeni va ha ri ku ni endleleni swilo hinkwaswo sweswi a va swi endla khale na khale swin'wana swa swo va kha va tlhe va ya va swi improve se ha khensa swinene xilondamali xo hetelela ku na mavito mantshwa ni nga ma nghenisa ka album leswiya swa ku ni khuza ti-fans loko ni khuza ti-fans no ti endlela research mina i mani a ni favor-ku ivi ni n'wi teka ni n'wi hoxa ngomeni ni va ni nga n'wi byelangi na yena o titwa loko album yi huma dini faki man'wana matla ku dini mi ni tivela kwihi kasi ni endle research lexi xi ni borhaka hi leswiya swa ku loko munhu a kha ni favor a va a kha ni byela cheka status xa mina ni ku postini leswiya hambi no va ni ku faki ngomeni vhe ni ku rhaba hi mhaka ku u va u kha u endle ku ni ku vona a wu ni favor se lava ni favor a va ni khumbi no ni khumba van'wana va hava na nambara ya mina na mina hava ya vona mara na swi voku leti i fan ya mina leti hi mhaka mintirho so na endla ti-research ni endleni ti-research ni nga va ni ngeteli vanhu va ku fika 15 lava ni nga faka vona ku ri mavito mantshwa ma defense ta mina swi va kha swi endliwa hi leswi ni swi landzelelisaku ni vona va kha va swi endlisa swona so hi swona mi nga swi langutelaka ka album ya Mpfilu Makamu ya 2021 ni tindamba ni humesa yin'we hi lembe leswi vula ku lembe leri taku se ku ya huma ya Mpfilu Makamu page 15 leri ya ku ya huma ya HIV Makhense page man yeah okay kuna nkambi le kaya na yona yi nga ready yi lava ku hi performela veri eMakaveli i nkambi ya ka Mbalati i vanhu van'wanyana lava no sungula ku swi vona munhu a ya humelela a endla swi swa yena kwalomo a nga swi endla kona mara a ta vuya a ku jiwani na mirhandza mi role model ya mina a ri wile kaya vo tala lava va nga humelela va ri vanhu ve le kaya i ti-competitor ta mina hi ku ya hi vona va kha va phikizana na mina so loyi hi un'wana wa vanhu lava ni vonaka ku titsongahata ka yena wa promoteka so a hi n'wi sapoteni swinene na yena a kota ku kula u ta hi nyika risimu ra yena leri nge Mathwalivona hi kombela mi subscribe channel yi kota ku kula hi le ka Mpfilu Makamu na mina hi mina Mpfilu Makamu inkomo. Salamu maito kubrana na elemento na mushe shikwe gore kwen chako ka banta la kosoko shana me ma gotso shaka na MST chuan sore makam o chi shaka tama gu na ke gu Mativula he ka shora fakata wa ke sona ke shu o makata o sarakashi o mata o chewane
xihlongo limibiri leyo bi a xi tshamiseki Mathwalivona xa hlohlonyiwa Mathwalivona a xi tshamiseki Mathwalivona xa hlohlonyiwa Mathwalivona phela vanghani va nuha ka xona inuno na bava wa nuna ka xona inuno a xi tshamiseki